mak gua siung sia kida anja. Ale gua ka dia ka. Ah? Ale. Lah donyo ya kapotosan rajak nalaram pakapi. Nggak mau labu berema ka. Ayat talu saudara Rina. Ibu panang tegelur, ibu panang tegelur. Sia, mak usi tak ningali. Lah, arah tak nengki. Hah? Ganggu. Ada gelu, ganggu. Jangan lihat kapin. Ganggung. Ganggung. Gentingan sekar ganggung pentang lai iman kos tu gentingan nak tu gentingan dangdut sekar ganggung tandanya sorok kabereng Bola lempong seajalan sakingan ejek kajok mak malarat tesenayo kadung esto eka bolongan kare manaka andi Bagus. yo Ahmad Semibua Cahaya Family. benebulati kakak andi Mata Dewa. Sia, tapi apa dia sini? jalan madoon laon madoon laon aduh kasenya mik labu fitri lulu uleng mulai cepet pon teka bolong terpakunane serongku dono mik labu sekar ganggung terpakunane serongku seajalan le beto-beto kula takok tapaleto Iya iyo. janji saben tak kira cucu pokok dikasih ngajak takok Ari ya jauh geluk kok serai sabuk denak nggak benar temor Di mana? engkau ada di belah timur Di mana? mati ya ada di belah lauk dodojo Bodok dojo boleh kira bodoh kan Eh, boleh kan soro mulai gelap posan terus Ratin lulu bulan binina Sunarto dikaratin le serta pato demak apa ya toh Bang oreng serat ditep labang kami bedengorno tak posanga lima orang tak nisera bila ngabes saleh reng retin kentongan atele arebo mat do arebo sayang Arebo terus. gula kerong
kasalerana Tek arebo bumbung mari ojon ngaangak ko. Yildug. ane kok taretan Nur Siti le sorojo tak tataan preng soro kurpes mak nenge bebes retin Arya tak lenengi boy kulur. tak Nur Siti sorojo tak kotaan orang mon ya bes pada bayi Terus tak Nur Siti pada bayi laban bulan seratin tataan bering ekebas eti sababa aneka eti sababa. Hey. cok konom kok cok terneter Nur Siti ngalah kawa campur kasomor sergenda Mata dewa jembar jaya Batas jaya nabe boleh ragrat boleh cahaya family. cok kok takok tiga cok terkobater Nur Siti mungkin beda tengkal sa omor Oh la 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 la. pun seperti kapanang kena teka tika ekece oreng Nur Siti ekece oreng Kobosana ngabeseki pangantan anyar selake agelek sebinik misem ko berma belisan aja dia. Tak kira nungkuk, tak kira ternitir. Pokok sengak jek tata. Cek tangi loka Tak kira takut, tak kira koboter. Pokok ki pada jalan setepak. Kak Rina. aneka le pada didik bila opek ni kok bolong bening rawa awik. Rang-rang mulen Niko pada kembar jaya Jaya family Niko Kak Sugito Ipo Ni kok adul cara kena odong-odong le nape boleh Pak Haji Kader Sedari pasien Apuri Niko sesaratus Wak dengkalan sa umur nape boleh gempar jaya. Mama Narina Yanto Ayah Narina Semajorona Putri Sastria Ahmad Aniko Padolong Polong Nur Siti soro kalele tak Nur Siti kale kabobo segenteng soro koro soro padelem cok lem mik tuk-tuk tak Nur Siti kan tak lemole nengi surbejo tronoro a orang seneng tronoro a orang seneng tambah mana lima enam enam lo bengas oleng datu pam berma aleng kenteng lebur kau oleng nang kenteng lebur kau oleng dedo
kalaban mula Ampun cukup. lesung jumelung dra indane sopo aku dan dia podo jatuh cinta ayo tak tahan lama cintaku tidak akan pudar tak tak tok tak saking tak tak tok tak ing jabur tak Pasti. tak tok tak tak ning tak tak tok ning nak tarsi dikatoron le Parjaya. tutut toron manoro ule Putrina Gemparjaya. umat ketikale nomor belu pas tuli kahala duale pagi laras buser pangeran selon tali sakti le apsa aple putra panaungan le putra binden tak lageng de benak jinggo dari Pasopati nyempe esong kemagi karena bektopon kol telok Pasopati akar jetibi minta gabung keng beni karena pemborosan tamoy ki anyo ona sapora gak dinto polana ngambe tamoy gua kaburu jadi beluk sangat harus double ya nih toron Saparia boleh subenti apa dah? Siapa pun anak? Ah? Adel, doron nak desa. Dewi doron dia desa. Demes desa. Mak Demes. Saparia. Ya nih ada aja. Yuk ngaturaki selamat datang juga ndak putra baru jadi, kong lakong juga putra. Ades Tenonan kong lakong juga bersama Murni Sejati sedatang epon dari Kalimantan Barat Kecamatan Tungke Kabupaten Pasian nang teng keluwe dia mau morak ibu anak lekes apa ada senang teng aja bulu petok tak keluari kan ada tak keluari ya subah hui boleh kak tak lah ada senang dengar ya tiga di mawi nang tenggeluh kalau benar seto gede isi berdikator bandul lo mampai pon bandul dari telok
Sudengai di borok. Bermamamu sebenarnya kok. Jadi ya saya kocak tanggung ngaputai. Yanto Oi. minta tolong grup Grup napa? Lampu Raja Singa Kenting Kuspo Warno. Siapa? Lo bani puspa mendoa. Bani puspa mendoa. Tiga aja untuk kabulean. Mari sepakat dari. Mari won. Wah, tiga di Indo, bulan di Indo. Kuspo Warno. Edi main. Ini masih oleh Indo Matahari. Iya. Baru mari atolosa. Puspa Warno. Neka Iqbal Mathawi Andi Induk dari Sadi Ruak Sugi juga Nusahnawi Ani kok mak bedak Sadi Bu asal tak ketinggalan, tak ketinggalan. Iqbal, Neko Iqbal lek dungan senang Tolak. minta genting Tolak. Puspa Warno. Tolak. Minta genting neko Puspa Warno. Alus neko ledang. Bila Iqbal lek menang dan Kuspo lek du orangnya dek parju kena Sahnawi. Dekok badarai akropusan lek nape boleh ane kok mak pasopati Fitri kejunge madek kejunge Ruang naten dari Tante ngajatnya menunggu Cuma Iqbal eka andi kareniser tak kira ragu Kareniser gandring anom tak kira ragu putran panaungan di dajane kok sapaan lek du tali sakti kok pon badan absak nape boleh putra pada ongan wak tadi mampong bedel kerjana enak hingga kini kau tepak pon. Edo joki berkini kau anak lekes panjilaras. anak lekes le Mak lagi kalak lolo na beremawi. Kalak atas apa nyuer. mon are kok le Tepak nyuer. cak eko cak anak lekes pasopati Kini kau katuan tapi ngesor. nape boleh Raja Singa dan Kimo zaman pada apa Dahaya Purnama selamat datang le. Pak Kalimun selamat
kok pada gandring anom yanto Gusti ketuana ada kakak olaona Anika pada apolong tidak Gusti mak gandring anom uji putri pamili ada jaga olaonan eke booneng senengan oh 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 mun mabaliale mabelia tongkai kula mak tompangan minak jinggo pagerin nong mun putri sastria laju muncak tarole bulasan untuk narema tamu narema tamu ya pasopati tamu ya mak pasopati saking istale ulama kamina jinggo aneka pada mata wika bila sahna wika niko juga haji mas notong busur alam juga sumber urip kandeng anom tati setong saking istada mina jinggo pasapati akar jati bile ejo kajo hadir untuk oh 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 terus tika akal jale dihitung mulai sekarang aneko mak mina jinggo yanto bulan irso tuan rumah namat hawi bila irso mak sorong ngerem Iqbal Pak Apel Diro Pak Kalibun Sam Haji corak kerong mula mak karo benar irso bulan Meka sugi malamban bulan angin topan selamat datang Pak Apel Dirole olah jentong Pak Kalibun Sam Haji Mas Kondau kau dah ejek aja menak jinggo aneh kok kadang anom sumber urip kape boleh anak lekis taruh tali sakira wak pada alam buam saap Pak Apel Dirole neko pon erema pon rumana le neko pon erem pon pisana Sulima Sadi mata orang kesadi pon alasa menak jinggo kelar akar je sesa pisan Suliman padanya erem jimo sama menak jinggo kelar akar je Adek kau mak iyo bagus tidak menak jinggo Pak Kalebun Sam Haji Jimo sama
apel dirolek ane kok pon pada ngirim sesapi kan kok pada kompol binti seba eri tak nakal warga kosong matawi saya beli nol sangat kok perak pacaran tak tahu apa long kun ngampung ngajak naga berangak kok tak napa apel diro tak kembang orang angalon keng pokokna ane kok bener dimba kemana la oleh gampang konti ngocak apolo lambak mola ane kok tak gelem pepe Mono gula ceter lo kalong keng kalong arwah ngalah sepande kaatun sanunto gula perak ngampong cek se kampung ini ko ende kaatus sakur ani ko ende putra Jaman nyaman mak orang mancon kata kok papel biro jangan suri mata kok mate Jaman sempat aduh alek di kampung kata kok untuk mula tak gelem pasti Pacet lebur gula menyong saking menyong sengat cemat sama kaatun pacet lebur masolamun ngampong jebila abolong sakalian langsung papel biro ane kok potes enak solong nabe boleh pak kale bune kok lam hati ane kok mah apos eson ane kok dek ngamana pak kale bukan kejile pada apolo Adiko meneka ado sakur bila kaadun tanto naniko padolong polong apel toso ka usul adiko kakati melen ruak pada kantreng anu calon karja mata de arwah pesekenina seka ado sakur bericak narempa domatika ono bule eka bolongan saumur rapat kuna toro oda saumur toro aduh sakur tarse kok pun ngeres Ikade yuk tarse mohai Mohai siapa? tuntun jadi ya siapa Suhai. ale budan mohai apa suhai merah mohai bahasa Hindia Tuje dekato yecha nasanung tegiluk ya bagus mohai dorong
mak orang ngereken aku cukup katahi kok. Ini terus sampun. Salenger pasir Serbadur kong lakong juga Sinawar kata sebagai ketua juga Putra Manding Timur Rinahwi dari Ebos Sarong ya dari Donggala sampai BHS tapi tak mau tak jual bisa kia mau tanggeng COD bayar di tempat cara jadi ya kong lakong juga bersama jago jalan nang tengkelulek genting talang niko adel ko senang tonga aduh atas nama jago jalan ketika seorang bakun estole bakun ketika mak bakun esto mono pada eman magito nga ketika seorang Budi Roman Panantangan Jealosa selamat datang putra karaton niko pon along buago dengan sebuah judul yang berlagu sebotol minuman gara-gara sebotol minuman siapa sih tahu tuntun boleh sih tahu Ya, ini saya tahu. Yani Toron harus Ya, ini Toron. katuan nang kok ajer leng kok patoron nih Bek nanya mai mohai Suhai tak lebur bisa ke Suhairi Suhaimo mon mohairi ya mohaini mohai sari sabar tega Gara-gara si botol minuman ia jalan sempoyongan
Mon katuana putra manding temor soki mun Ayak satya. talo. Soki mun satya. Yuk, dajah mon ngijunga. Jangan ngikir-ngikir marah boleh apa parekeun. Siapa? Adul tak tau ngejung yo. Ngijung. Nong 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 nong. Pangarata katanjung. Pangarata katanjung lolo. Coba cemper benih lulu. 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 Lah. Tidak ada mau ngocak kok Petre. Iya. Kameler. Apa Petri? Wah, dia lupa ilah kawarok nadul. Marah jak nangko. Pangarata katanjung lolo. Bos boleh. Mlek esteler kamuara. Pangarata tedunga. Ngocak. Anak PLR bulama amera. Fitri. Oh Edi masele bot cepak setan go. Iya. Anak PLR koma mera lulu. Tetona ekakan. Ngeruak adol Tantona jago jalan. Mun ane kok pada mangriati. Ane kok seakar. Ya Apel sudiro pak kalebutan haji wa irso kon ngiring. Andi agrup neko pas seser badur mariadi. Akar jo neko dui busa kami. Ada dengar rukun karya. Ngeruak teretan rina ui katuana lokal Wanding Timur bos sasarong. Apa mak beri duan? Dua napa mata katanjungan. Katanjungan lebet taman. Ayana sarep. Dua napa mata tedungan. Cak bila luk-keluk nyaman. Buat Cak mun lera miratan to mare manyaman. Manyaman. Wabila adol kami ko ayana sarip. Wabila nopi tanto nama pada sarip. Bele esteler kagemporan. Tantone lebet lobut. Merwak tetan Suliman. Wak Zahrawan jago jalan. Jago jalan. Bila leran tantona mirapa kalebut. Tantona tiga burung alam polos. Bila sinawar tantona paseser bedur. Arwah baja sembara bisa. Tantona Kak Suyono. Arwah baja Kak Julia.
ulama ka pasara tantona melihat jejen lulu ana pele ermak merah tantona parena ojen keke joron dua nape le ermak merah tak nasuliman tantona keke joron joron bila pamerale tak nabak kale punya aman tak nabak kale pun nyaman wak sanabi putra baru jadi nabe boleh putra kadet tenonan monajid berboleh wak putra tunggal selocer tanpa oli wak bedaat mone alam kolong panpak kale bunsan haji lulu neko mamang akar jo oh 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 la 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 wak salegar sudi Semar mesom putra mending temor sanan papan pada along polong fitri pon pada along polong Sip, sip, sip. ilumot Tumuruna ana putri gaung-gaung geli putrine kang ayu rupane klinting kuning iku kang dadi asmane Cahaya purnama angin tomat jagu tenggong gong langgong juga sebelah timur. Disitulah kami akan bergoyang bersama kades penonan dan juga putra baru jadi panang tenggelu panang tenggeniko kurunan apa murid tenggelu geniko bagi gelu bagi ka pas kalabeng yuk areng bareng kemarin jungai bisa jadi kemarin junga nak kinanti sandeng panglipo ati rukun pewaran bagi anak buana kok le beda komandan saruji sanabi tak ketinggalan tak ketinggalan nape boleh apel mosair karek Hasan Amiono tak ketinggalan munajib seine calon kerjaan ke abolog bunga tade pada
sejati. Karyatmu nih. Hah? Karyatmu Tanda. nih kan. Oh iya mayuk mun tanda. Yuk mayuk mun tanda. Di beureuh nya oh imam ngicu ngamian. Ngicu ngatas mam anyanyo heulu mam. Anyanyo mam. Apa? Hah? Imam Sirina si Cahaya Purnama kok. Agen topan jago tenggong kong lakong juga bersama Cahaya Purnama. Nyanyi apa di dina? Tak nyaman Andi lagi teloan, anggo lagi Pak Empak. Mau kasih takar Pak Empak ya? Bah, tak tahu kau bebini sadia bebini jalan tik kan. Iya. Tak nyaman ongku tak nyaman
laju nyanyi malolo makroh hukumah orang akar jo mun tak nang orang KSJ laju nyanyi makroh hukumah ayak talu saudara imam. Angin topan le Tratanama Cahaya Purnama Joko Tengkong Kades Tenonan Putra baru jadi Putra Karaton tak katingkelen Putra Pakon Deng yang dong Buha jujuluk ke kabelo si kemah buha. Tretan buha jujuluk ke neko bencong. Betian na bencongi murni sejati niko. Sabab kancana tandi bini. Nikah seli atas nama niko murni sejati. Matra bulan kuatan kuatan aku rindu kepada saya. Nabetika nesar kabula seratin nesar kabula. Nego grup le Cahaya Purnama pimpinanna Tretan Buha serat. Di odang mata tak sirit kartem ane kok Pak Haji Kadir ngambek tamu saare benteng sederi pasian kok Bila ka emat tu angin topan laki na orang gini kolu Tanto na laki na indah family Yanto betian na laki na gini kok sero om laki na sero om laki na sero om Bila rani serbakun eman Bila rang eman tak kira etina Aki Ismail Kades Tenonan Nabe boleh ani kok sanabi seling Allah pedesani Iko kaasan Bola bana bulan Komandan Saruji Cukana Fitril Antoni la 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 Kanjeng buat cukana sana bisa tak nyiksa Bila kasa ini roh putra tunggal Sekarang kau bangis nona mon saking pon bagi yena Kalangkong komandan bule niko tak judu betika benjuk saking pole depak baka pastena ratin kon makemak kencungan ma oh bencung di male bencung mon bulekeng tada judu ben paste benti
kale apa kalan 3 tahun abite Sudu paste reng sepona tak hendak kabula ayo ran di kama dan celenan oh Seentara lehule kalambeng misem Roa pisan kala Nabe boleh selamat datang berpikiran Neko hartohar pikiran pada alungku ketongan ate Monaria teka hajat minta sholawatan dari dia kok masalahnya Satya Irso norok Bapak Haji sebagai bisan Bapak Haji Malik Pak Malik Satya Bang Jari kare Arya seeko cak minta laguna lagu Hadra Cap Jeri Banjari Yanto Banjari saya ngakui gendeng Jeri ya Selamat datang ke pikiran Pak Apel Ramla juga Apel Selornyuk selamat talungku Adi Ma'ai Alu Lek Dur Adi Male Ale An-Nabi Sallu alaih Salawatullah alaih An-Nabi Sallu alaih Salawatullah alaih Sallu ala nabi Ayana lul barakah Kullu man salla alaihi Sallu ala Nabi Muhammad Ayana lul barakah Kullu man salla alaihi Sallu ala Nabi Muhammad Sangkuni buasa kondu ale Mangkana du buana turit Andi bini perak setong du ale Bila etina arasa kri Nangka salak Kek potena du ale Ngalak kula mae tampian Minta telak kalakena du ale Berapa karena? Beda bula se akan tiang Akan tiang. Sallu ala nabi Yo Tak tak
atong rontong duale pajelet nama deti setong arwah anak deti setong tolak toron ngejunganane kok berbulan. Haji Malik niko nyamana niko irso tuan rumah duale ajar jajar maye lebura sip Pas tak nang keyanto. Tak nemu lagu. pangarai ceklak dari hadra di saben kok mari tak sempat kia adanya beda terusan geluk pokok di masih ada saking semak geluk tak notut iyo bekapantun madureen anu nih Pak Malik Pak Haji Malik geluk irso korbion geluk sampian norok irso mon samangken irso norok sampian iya toh Pak Kirian celakar biasa lah ejelene iya apa kedua nak parak ngojah kok An-Nabi lu jero kapuru sing reman sing mau terketeran wayana lul barakah kullu man shalla alaihi giliran datang kok bahasa maaf dak nak bilang kok soro ya abul hasanaini ya Allah alaika salam ya rafiqar rasul wasabil kiram ya abul hasanaini ya Allah alaika salam ya rafiqar rasul wasabil kiram Nurwatul iman ya Allah hadratul iman wa rafiqar rasul wa sahbil kiram fi sayyidina Muhammad lek oleh na minta aki minta tapu itu ayo Ian engkau bekela Haji Malik buat na bekela Irso lu Pak Haji Kadir norana korbion Ada nga mulai ke elap pagi baci lah mulai laki pada lelaki tak oleh masa jeruk makan jeruk lah tak nemu aja lek oleh na mare kolek iya talung Telasal wula tak apa ngati pisan asalamat mula nyampli ajem arasol nyampli embi najan tak nemu nyari otangan tak kelar bulale melek irso atana bule beres palotan Marina neko pisan cimalek coma nek
kane jeng cinajen akumpul cek ngarep dikaben kiben najen akumpul cak natade seetambi merke pon tak mula kasamaran pon padeng terak na are saking terong abese anak apangantan irsa kok Pak Haji Kadir bila meski buhaya tak kading kelen ye najen akumpul sabolo kumpul parjoma tak andi tak Naji Malik panyompeng nabe nabe boleh nih kok Cimalik le meski Pak Maklima kok dengan sengerem nabe boleh Pak usahlah Pak ojukan ngerem aneka beda boleh Surya Sabora tak Naji Malik Udah sabora irsa Maka akumpul kumpul parcoma Lali udah panyompeng nabe Haji Malik sesa pisan Ya toh telasan nyambeli sape anape mata nyambeli jaran tolak kan tak nyambeli jaran cukok na tade sengakana segenteng nikok pisan ngocak tak nyambi nape sakalang kong engak kajanji sebilen sanonto akampal pon itemu buktena pisan Bila tak motak layan ases majaran asan duaan Bila imam ayat nairang Subaiti juga cara nyaman rasana ikatan dan kuana Nabe boleh ku imam juga iya Ani kok ngerem juga hori Pak Rahmawi Subaiti kok kuih sabala bule tak abisan pisan tak abisan Bila Pak Rahmawi sesepuh dari Tohawi Eko ilsam sataretan laban irsam sapisan kana Pak Saleh tak abisan adu mata bula ataretan pisan ataretan Bila Pak Rahmawi sataretan ban Pak Haji Malik Neko Yanto Majarana Putri Sastrian Neko pada Pak Rahmawi Sataretan ban Haji Malik Aniko pun along polong Aniko along polong Sofyan nikok Pak Saleh malares tamoy nabe ye meski Nabe boleh cukal Tetal matui Sataretan cukaran Sataretan ban Haji Malik Haji Malik Nekok uapi ayat Nabe
Matur saebu Kalangkong, sakalagong, matur saebu sakalagong, matur Dari Gantiana, saebu si Raja, sakalagong. sayang. Bektona ambon Amin. Jokop maling. Oh, Anu malam. Sip. Aonjen le, aonjen desi toron, oh hai toron. Aonjen le, aonjen desi toron, oh hai toron. Anika Cigaten Pilek Cigaten Derita sian Sakalangkong Wipadistona Walembungana Rita Demaden. Yuk maju mundur sekali padenna. Maka dia niko ayana Lisa, niko ayana Lisa panyetong sekali ben apel silor nyut ko. Kong langkong juan bersama apel Ramla, semare ngambek tamu ya apel lor nyut. Atas nama kira-pikiran kong langkong juan bede kholis laki naureng dari Hartohar. Putra jenang terjukan maju mundur. Atur lagi selamat datang ben alongku. Nang tenggelu ayana Lisa panang tenggelu. Oh, njak tanang tengah aja nah malam. Iya mah, yuk mulai takut ke malam. Yuk, kol empat lebet seperempat. Nah, tenang saja ki kuro masjid Amula. Madalah jauh menang tengah. Bocik nah. Biang buwe tolai. Jadi ama cara melaju genteng rebu apa jadi ya? Masuk genteng rebu. Tak tahu. Jadi ya tak mau lemon pak. Kau nak jadi saya beri telur, anu nggak tak sendiri sekali. Mon balang jual loading ngaji Tak kadut mau kan. lemon pakun gak pasian. Jual loading kan mon balang ber. Lah lambu lambu. Jering kaburu sambu anak kan. Duh. Cie. Iya anak kan. Duh. Saya ngajak gelu ambu. Jering cikadir. Cikadir besi lagi banyak kaburu ambu. Iya. Itu tak banyak jadi ngaji tekuk nabung salembung jadi tak temu pungkil konco. Tak boleh gak pasian. Torok mon bitri kian kan apa nak? Ku tak ki bala jumpa jauh mak ki torok bunte mon beruang-beruang. Bibir tepes. Bibirnya siapa tepes? Bibir mohai. Si Cikadir dia najera. Tak mau lemon Kawin pakun kontrak. gak pasian. Kawin kontrak. Iya, adik sakali. Siap dan. Lu dia jika dir kana. Ala apa cikadir mak banyak besen ai. Pendelong goreng jare.
Terlanjur cinta mati di kau yang seorang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Cinta mati di kau yang seorang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Terharu aku nyawa, akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Gimana? Yang di pojokan sana masih kurang? Ingin joget? Oke, tangan di atas. Terlanjur cinta mati di kau yang seorang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Laksana kawinan, ijab kabul kumandang. Sirahmu tangisan, terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah abang sayang.
agama Nyonya Sima. Mat Hasan Nyonya Sima di mah sia Iya. pangantan remain tengi Jadi kalau apa, Pak? warca bocah koncok dong. Jadi minangkakan tena si sepuh dari Nyonya Suryo. Yuk Mat Hasan Nyonya Sima ada kelaju kok mah aduh ria yuk desak nak duh putra na pangantan gia go yuk desak yuk Mat Hasan berde desa Nur Hasan no, Mat Hasan. Mat Hasan berde desa yuk mun ani kok de ani kok pada Mat Hasan kok seeko candu kentena sesopo Mat Hasan Bayu pada bercengkok sambil amit. ani kok le kentena sesopo Seeko cak sataretan Nyonya Suryo bang minangkaken tena sesopo Mada amit pula labet dikayanto. bila Mat Hasan ani kok mak Nyonya Sima seratin adik gelar adik gelar mama muda adik kok le mama muda nu mama muda Kakebaya di budina marga arenane kok pon malem Mada amit sing muli ayantong. mun anika mak tele buat Hasan nih iya mayu latina salidok na ada tekanan mak mai kere boleh jenggo ya oleh Pak Ibu toju amit tria amit toju tak langgong ngireng dek ga Bapak Irzo Minak Jinggo juga ketua dari Minak Jinggo juga Bapak Haji Malik esoro ongke juga karena Kak Dinto tade pesian saya di Budi tak langkong tade pesian ki kuncoma taburan longku Nyonya Sima yang kira longku nikah minangka seterakhir saya di Budi ngereng setuju kewajiban tika disa le disa mon becang lagi kardus mak toju ko tapi cek lah mulia tekak beca ko ngereng longku tina tekak beca sering mulia lagi aku pas jadi amon baca ampere buduk na cek mana
pamit kaula paling mana irsa kaula amit dak ka irsa napa pole suri ya sesapisan ben Bapak Halek cuken Bapak Haji Malik Nyonya Aja Fatimatuz Zahra nyono pamit kaula paling mana saarema along polong kalerona nyon sapora kaula mohon amit kaula paleman semulje saarema along polong kalerona nyon sapora kaula langkong dek tretan irsa saya juga nyonya Suriyama kong langkang dak ketua minak jinggo apel sudira amita kaula amita nabe boleh Pak Pat Hasan mirangka gentena sesepuh nape boleh kanikok kali bunusan aja nyono pamit kaula paling mana kalerona nyono sapora nyoon amit kaula pale mana dek ka irsa cukan Suryama pangistona cok paelang minak jinggo kong langkong dekat matasan siman nabe boleh dak pimpinan mina jinggong apel sudirong saya juga sesepuh dari mina jinggong Pak Kalebun San Haji kesalahan nyoon sapora cikadir pangistona cok paelang cimale bila Pak Mat Hasan nyonya Simang bila abi diwati eko cak ayana nabil eko cak ayana nabil corak berat seapesa Sugianto merkegorang abit sealong polong sumania putri namina jinggong soro de ento kapi soro de ento
ibu hajab Fatimatus Zahra Luk BHS teluk 50 saja. nabe boleh juga bapakmu sang lacukan ibu mah 5 sanontone kok pun along polong cakan camina jinggo nyoon amit putri sastria sakanca pon palemana apel su tiro nyoon pamit kaula palemana pangestona jak apa boleh nyonya mas bani wa kuda istriani mamana amira sunarwi ayana amira wa subaidi masbi sati bilang abas satanya lapala bunga senang ada nape boleh bila sadek nyonya Risma bila Faisa mamana Norol Mestari ayana Norol bungane ada pada bila Norol Siti laban mesti calon karja atas nama jengkal saumur wa rasiti bederus nenak jiko wak bede tretan matui sataretan ben Haji Malik bila ropik Jakartaan bila yanto pajarana putri sastria Apolong saare bentang minak jinggo kaula pamit palemana pangistona seng cek bobo angkep pekitaretana apel diro aci kader irso angkep pekitaretana ayana wak asih Suliman minak jinggo mak buamu Edi Budi gak ada Rofiki setokang jole Tukan amita karwak dekat Suliman kak sate napa boleh pak kale bun sanaji pak kale bun curwan laon Pak Mat Hasan benyonya Siman ape boleh abi diwafi ngojak kabulem terbarengan bersalamat anarnya juga mangan tanana dengan kompoyang Jukan amita bulada tikayanto ayana rina kak sunarwi rawak bajarope kalangkong pangistona minak jinggo anak Nabil pokoknya barengi bersalamat ke depan derana elang keagia juga putri sastria Jukan kak Nur Siti niko lepelen
Demikianlah saudara, acara di Gending Madura baru saja Anda saksikan. Gending pamit sekaligus kami akan undur diri dari hadapan para gemar dan pecinta Gending Madura. Mohon maaf segala kesalahan dan juga kekeliruan dari seluruh kerabat gereja Putri Sastria Mina Jigo Sound System bersama video shooting Ramayana. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bermisi. Mina Jigo Apel Biro